आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरे अहानबद मरोइबा पाउ मणिपुर महौसागी चेनाबी अमसुंग हराउ तयामबगा लोइनना सजिबु नोंगमा पानबा चेराउबगी थौरम ngasi पांगथोकली मणिपुर कोविड-19 की अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग 19,913 सुरे मियोय 19,018 सुपना 35 नाबा फखरे अमसुंग NSCN की तोंगान तोंगानबा कांगबुसिंगा केंद्र सरकार गा सीज फायर एग्रीमेंट चाही अमा सांगदोखरे लेबाग असिदा कोविड-19 की लाइसेट अमुक हन संदोरकलिबा असिगी येंगलगा सेक्सिनबा वाटपगी थवोंगसिंग तोकपिनबा हाइजरी तंगाइफदबा सेक्सुअल थौरांगसिंग गांगना चटपगा लोइनना सही 95 की मथक्ता लैबा मियोय खुदिंगमक सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकबियु युमदगी हेक चथोकपदा फेस मास्क उपियु मी अमगा गी मरक्ता फुट तरुक लापना लैबियु माय मिट अमदी खुचा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियु हौजिक मपुंगोइबा पाउ मणिपुर ngasi mahausaगी चटनाबी अमसुंग हराउ तयामबगा लोइनना सजिबु नोंगमा पानबा चेराउबगी थौरम पांगथोकली युम ईश्वरगी मफमदा कुमगी अनवा पेन कत्तुना थोंग थाकलबा मतुंग लाई कथोकपा अमसुंग इमुंग अमगा चाक यनसांग लानबना कुमई असिगी मपुंगोइबा थौरम ओइरी नुमित असिना लाकपदा राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेप्तुलाना मियामदा पाउजेल पिरदुना हाय सजिबु चेराउबना लाकपदा लमदम असिगी मियाम अमत ओइना शांति नुंसी चानबा अमसुंग अमत ओइबगी सक्तम सागतुना हेना फबा मणिपुर अमा ओहनबा होनरसी माकी पाउजेलदा मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेन सिंह हाय सजिबु चैराउबा अमसुंग चैराउबा हाइबसिना सनामही अमदी हिंदू लाइनिंग चटपा मियामदा अनौबा चही हौरे हाइबदु ताकली मांगना हाय अरीबा चहीदा कोविड-19 लाइसेन अवाबा कया पिखरबसु अनौबा चही असिदा अनौबा आशा अमगा लोइनना मांगलोमदा संगसिलसी हाइरे मणिपुर विधानसभा की अध्यक्ष युमनाम खेमसान उप अध्यक्ष कोंखाम रोबिंद्रो वर्क्स मंत्री थोंगाम विश्वजीत कंज्यूमर एफेयर्स मंत्री टीहै सत्यव्रता लौशिंगु मंत्री ओ लुखोय फॉरेस्ट मंत्री अवांगबौ न्यूमाय लोकसभा MP डॉक्टर RK रंजन कांग्रेस लुचिंगबा गैखांगम CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट इथनो हेरिटेज काउंसिल मणिपुर स्टेट कमिटी डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी न चिंगबनसु सजिबु चेराउबगा मरी लेना मियामदा याइफा पाउजल पिरी शिक्षा मंत्री S राजेन हाइरे लेबाग असिदा शिक्षा की लम हेना फगदनबा पांदमदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 सेंबनी DM कॉलेज बिग सेलिब्रेशन लोशन बिगी थौरमदा वांगांगबदा मंत्री न हाय राज्य असिदा लेरिबा कॉलेज सिंगना यामद्रबदा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल की मसिंग 2.5 फंगनबु होनगदबनी हाइबा मसिंग असि यौबा ngamdaba कॉलेज सिंगी स्टाफ सिंगी थागी तोलोप फाजिनदुना थमगनी सयोल पालनगा मरी लेना पांगथोकिबा तोंगान तोंगानबा थौरमसिंगदा मना फंगख्रबा मियोयसिंगदसु मंत्रीना मना यंथोखी उप मुख्यमंत्री युमनाम जयकुमार न हाइरे राज्य सिदा लेरिबा पातसिंग नहोंगना हिंगहनदुना तांगलबा उवा अमदी सांगा सिंग ngaktuna थंबा हाइबसी सरकार सिगी पांदमनी इम्फाल की लंपेल पाता लेबा इपा थोको कॉम्प्लेक्स ता कोम्बिरई फेस्टिवल हौदोलदुना श्री जयकुमार न हाय मतमगी मतुंगिना तोंगान तोंगान बथबा कया पैखलकपदगी अकोइबगी फिबम काइथरक्तुना लमदमसिगी उवा अमदी सांगागी लेफमदा अचौब सिंगनबा अमा ओइरई होंगलकलिबा अवोनबा सिगी येंगलगा राज्य सरकार न राज्य सिगी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा लेबा पातसिंग कन्नबा होनरी थोरमदु सरुक याखिबा लोकसभा MP डॉक्टर RK रंजन न हाय अई ngasa फिबम अवोनबा लाक्लिबा सिगी येंगलगा अकोइबगी फिबम कनबा हाइबसिमक यामनमक तंगाइ फदे मांगना हाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लिचिंग मखादा लेबाग असिदा लेरिबा पासिंग हिगदनबा थौरांग कया पाइखटले मणिपुर हौकिबा पुंग 14 कोविड की अनौबा केस 19 थेंगखिबगा लोइनना अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग 19,913 सुरे राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंगरांग नुमिदांग वैरम थोकिबा चेरोल अमदा हाय नौना पॉजिटिव ओइखिबा मियोइसिंग अदुगी मनुंगदा इम्फाल वेस्ट की 9 इम्फाल ईस्ट की 3 कांगपोकपीदगी 2 चुराचांदपुर अमसुंग जिरीबामदगी अममम यावरी इम्फाल एयरपोर्ट नंगरांग पैसेंजर 153 कोविड टेस्ट तौबदा मियोय मरी पॉजिटिव ओइबा थेंगनकी हाइबा मतम असिगी मनुंगदा मियोय 3 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी हौजिक फावबदा कोविड-19 दगी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखिबा मिगी मसिंग 19,935 सुरे नाबा फरकबगी चांगसादा 49.3 लैरी मरगसिदा राज्य सरकार न थोकिबा हुकुम अमगी मतुंगिना तोंगान तोंगान कुमै फियोंसिंग धर्मगी ओइबा थौरमसिंगदा मी चामदगी हेना पुनबा यारोय हाइरी
District Magistrate Imphal West ngarang thokpa cherol ma da hai malom gi thodok ta leikhidraba miyoi sigi imung manungna thangmaiban gi chairau jingda leiba ningsing khubam da leikatpa matamda Raji gi home bibang na thamkiba chana kanglon sing adu ngangna chatkadabani chairau bu kumai ga mari leina ngasi amasung hayeng thangmaiban gi chairau sing singjamai gi pisum singa iroi sembada leiba langol chingi chingsang haibok mahadev langthabal phura makhong gi haibok ching langjing amasung bamdiar gi machin manau chingsing kaba lakpa miyamna mari leina ba bibhag tagi ayaba logadabani Assam Rifles ki Sangsak Battalion na Ukhrul Jilla gi Sordi amasung Sakpau Kulda COVID-19 gi matangda miyambu bhab tanbagi thorom pangthokare Khunja Samni Phurom na saruk yakhiba thorom aduda COVID vaccination amasung SOP gi matangda akhangai sikna wa ngangki tungda mask amasung hand sanitizer sing yenthoki amaromda Manipuri Battalion na tungan balup singalon na security gi apnama mipamam pangthokare Kunsuba sumang lila numit amasung iboy amasumang la kudol piba thorom garang iboy amasumang la sangrel da pangthokare thorom aduda Rajya Sabha gi MP Maharashtra Semba Sana Jawbana Kaisam Manihar Singh Natya Bhushan Kunsuba iboy amasumang la award lising ani kumatay kusinaki thorom gi sarugamu oina sumang lila council gi lifetime president TH Gunachandra Sharma na iba sumang lila haina mingthon balari amasu phongki All Manipur Students Union MSU na sahi kudingi April 13 tamikap thokpa numit realization day thoram kumsi sahi su pangthok na basem sare sirula madam hiroi loop asina hai numit asida kanaguma sangstan natraga loop amatana harau kumai gi thoram pangthok pigano hairi tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini National Socialist Council of Nagaland NSCN NK amasung National Socialist Council of Nagaland NSCN Arga Kendra Sarkar ga sahi tawnokiba ceasefire agreement sahi amaga muk sangdokhare Nagala lawlup sing asiga Kendra Sarkar ga ceasefire agreement thasi kunnipan dagi English ngani kunithoi gi April 13 fawo sangdokle masigi mathakta National Socialist Council of Nagaland NSCN Khango Kangbu ga su mathang jehi gi April 13 fawba ceasefire agreement sangdokhare Kendra gi Griha Mantraloy na hai yanagwaro sing adungarang sahi tawnabani Imphal ngasi phongba pausi singi maroiba pausingi damak hauzik Wahengbam Rajesh leire Rajesh Thagachari Suni Malemda COVID-19 na khwaidigi solaba lebak singi manungda Bharat na ani subada leire anuba case lak ama lising humpunipan thenaki Manipur anuba positive case tana nipan thenaki mioi lising hum chatret marfudra mathoi COVID tika kapki haibasna sangai Express English da banner headline tore COVID-19 ga mari lenba pawda Pongnapam People's Chronicle sangai Express Manipuri ahan headline tore Pawasi narugi thokdang da ani suba headline tore Supreme Court ki judge sing yumdagi oina thabak tawragani Supreme Court ki staff ki sada yankai COVID positive oire haba pawna Imphal Free Press ki ahan headline tore April 15 gi lekai yumthong kuding changduna TB na naba sing thidok laga layengba sathagadori haba pawna ireibak ki ahan headline tore MPCC ki mihut kangbu amana Manipur Human Rights Commission ga unaki bepa pawna Morning Bell gi ahan headline tore Morega tainaba tamuda nongmai kapda mioi taret sire Myanmar juntana Aung San Suu Kyi gi mathakta anoba casing file tawkre Myanmar gi chelakpa mioi kya Assam Rifles na halhan kre haba paw Manipur Mail amasung sana laiba ki ahan headline tori pawasi ireipakina anisuba headline tore NAAC gi minimum credit point yogdaba college sing tolo phanglaroi haba mantri Rajeng gi wapam naharugi thokdang gi ahan headline tori pawasi huelan pawgina anisuba headline tore Drug lalon bada Chennai hariba MLA Minister Singh CM na puthokadabani haiba Congress lusing ba Keranji ki wapam huyalan pawgi ahan headline tori pawasi pongna pamdana ani suba headline tore Kombirai Festival lising ani kunmathoi hogdokre Kombirai kananaba lamphel pat senggatpa mathok tai haiba Upamukhyamantri Waijoy Kumar gi wapol Israel Express ki ahan headline tori Stone Crusher ga puna laiminabadagi mahisang mutpagi phibam da leire amasung miyam da khudong chadaba kaya mayok na le haiba pawna sana laibak amasung Imphal Free Press ki ani suba headline tori Salai gi hanagi chairman Narengbam Samarjit jela thajingkre haiba paw sanga Express Manipur gi ani suba headline tori vaccine kapthokpuna aikoi punamak covid gi ngakthok naba lambi oigani haiba Sri Khemchan gi wapam ama Israel Express da pongle Cherauba kumagi mangoy na khwaramang kaitel sing na saina bangamdana meeting ki haiba pawma People's Chronicle gi anchor kalam da phongli thau loba chatpa amasung pusilapa gari masing hengat anbinaba hairaba chu thabak oina pangthok tri haiba pawma pawna phamda phongli Suni Thagachari Rajesh loshilakpada COVID-19 degi ngakthoknaba face mask uppa futtaruk lamna leiba khutsa amadi mai mit taru tanana thamba haiba achamba thong ohumasi ngangna chatpinaba amukhana ningsingjari aroibada maroiba paw Manipur da mahusagi chanabi amasung harau tayambaga loinana sajibu nongma panba cheraubugi thauram ngasi pangthokli
Manipur COVID-19 की अपुन पॉजिटिव केस की मसिंग 19,913 सूरे मियो 19,935 नाबा फखरे अमसोंग एनिशियन के की तुंगान तुंगान कांगलुप सिंह केंद्र सरकार का सीजफायर एग्रीमेंट सही अमा सांगदोखरे पाउ लोइजरे।